Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jedno predivno jelo iz indijske kuhinje, kadai kebab. Ako bi morala da odaberem samo jedno jelo iz indijske i pakistanske kuhinje, to bi definitivno bilo ovo. Jelo je veoma fino, ukusno, zdravo, nadam se da će se i vama svidjeti. Treba će nam 300 g mljevenog pilećeg mesa, jedna sitno narendana manja glavica crvenog luka, dodat ćemo jednu veliku kašiku sitno narendanog đumbira, jednu manju kašiku sitno narendanog bilog luka, tu su otprilike 4 čena, jedna velika kašika sitno sjeckanog korijandera, malo ljute papričice u zavisnosti od vašeg ukusa, mrvljenu crvenu papriku, 1/4 kašičice kumina, veliku kašiku sjemenki korijandera, 2 kašike putera, može biti otopljeni ili omekšani, mala kašičica soli i 2 velike kašike kukuruznog brašna. Ja sam ovo kukuruzno brašno samo malo propržila na suhoj tavi, tek toliko da dobije onaj orašasti ukus. Možete koristiti i neko drugo brašno. Smjesu fino umjesite, pokrijte je i ostavite sa strane dok spremamo paradajz. Treba će nam otprilike 300 g paradajza, znači jednak omjer mesa i paradajza. Osjecite vrh i izrendajte ga na ovoj sitnoj strani, tako ćete odvojiti kožicu i dobit ćete finu glatku smjesu. Ostavite sa strane, a vi oblikujte kuglice od mesa. Malo nauljite dlan da vam se smjesa ne lijepi i oblikujte ih na veličinu koju vi želite, samo gledajte da budu približne veličine, da bi se poslije ravnomjerno ispekle. Ovo ćemo sve oblikovati i ostaviti sa strane. Zagrijte 2 do 3 kašike ulja i počnite dodavati meso. Dodajte prvo pola, sačekajte otprilike pola minuta do minut, pa dodajte ostatak. Nemojte dodati svo meso odjednom jer će onda naglo da smanji temperaturu ulja, pa vam može početi da ispušta tečnost. Meso treba fino da se isprži, ali da ne pušta tečnost u ulje. Porijedajte ih sve i pecite na srednje jakoj vatri između 5 i 7 minuta dok lijepo ne porumeni sa svih strana. Ako vidite da je meso pečeno, a nije još rumeno, vi pred kraj možete pojačati temperaturu na najjaču i držati tako dok ne dobijete lijepu rumenu boju. Izvadite ih sve i ostavite sa strane. Ako radite na šporetu, možete u isto vrijeme da pržite meso i pravite sos. Ako imate samo jednu ringlu, ostavite meso sa strane, na 2 kašike ulja propržite jednu manju glavicu crvenog luka, sitno narendanu, dodajte malo ljute papričice, dinstajte otprilike 1 do 2 minuta na najjačoj vatri. Dodajte malu kašičicu mješavine mljevenog đumbira i bilog luka, smanjite temperaturu pa dodajte jednu malu kašičicu crvene dimljene paprike. Bitno je da paprika bude dimljena da bi dala taj lijepi okus. Dodajte i paradajz, sve promiješajte, smanjite temperaturu na srednju, poklopite i ovu ćemo kuhati otprilike 7 minuta. Povremeno skidajte poklopac i promiješajte smjesu. Gledajte da vam paradajz bude dobro pečen zato što će onda da razvije puni okus. Kad je većina tečnosti isparila, dodat ćemo začine, korijander, kumin, crvena mrvljena ljuta paprika, kurkuma, so. Ja ću vam napisati sve sastojke i količine ispod. Dodajte 2 kašike tečnog jogurta, sve ovo malo promiješajte da se sjedini i unutra ćemo dodati 100 ml vode. Poklopit ćemo i poklopljeno na srednje jakoj vatri kuhati dok se smjesa ne ugusti. Znači dok otprilike ne bude isparila polovica ove tečnosti. Dodat ćemo malo sjeckanog lista korijandera, 2 kašike vrhnja za kuhanje. Promiješajte, vratite meso unutra.
Na srednje jakoj vatri kuhajte otprilike još 1 do 2 minuta i vaše jelo je spremno. Ja volim da ga poslužim uz pita bread ili nan i sa malo jogurta sa strane. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovo jelo svidjelo. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Ako želite biti u toku sa svim novim receptima Arijevi kuhinje, pretplatite se na moj YouTube kanal. Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na vašim divnim komentarima. Vaša podrška mi mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.